O te whaatalo whantu I lau whaafonga anga I le nei tai au ma lo le soifua manuia, alo maia o talo le nei fo I tai au. O le tai au nei wa whaalea ngai nai se vaenga o parapara umu I Kapiti Coast I le asio sio. Pe tusa le afo le lima I le vaveau ana le ilai tusa ma reporti mai le ofisa o leo leo, le ana whaalea ngai nai ta walunga o fali, whaapia le tele o la auta ulu. Mai le ofisa o tine ngu, o le ana tali atu I wala au umana wha o ane tusa ma fale wa whaalea ngaina I Awarangi Road. Ma e tu fantasia telefo, o le ua yaisui o le ofisa I le tele o vaenga o parapara umu wa whaalea ngaina. O le asio sio I le tau ne ua tolu I aiaso so o so whae Tasman ma au kilani I asio sio. Pe ona amatai sa sae au kilani I le po le aso sa. I wha amaoni ngai o mai le taime tu fantasia telefo o tai au. O sa sae au kilani o lewa pipi I aile se fulu stickers lanu sama sama I fale wa whaalea ngaina. Mai le tu sama le ono se fulu, I le fitu se fulu fale wa mai a siasi. O le asio sio lona lua ana nafio le tu malo o Tasman la talatai Nelson, le e whape tu sama le lima se fulu fale wa whaalea ngaina. E le ngata o le tele o mea o tino wa whaalea ngaina, a o le ua tele ina motu sia I male elitisi, whaapea le tapu ni o nisio au wala ona o la auta ulu. O le tele o fale wa whaalea ngaina e asio sio umane e tolu o tau walunga, ma e whaaftaia le eise soifua mau po o seisi fo ina whaamanu aliai. O le ua savali le valu masino le iloa le alo tamaitai o le tina Kapiti, ma a o mawhatia ai, o le ua ia tapena ina se savali mo ainga mawhatia, o lo o ui fo I le awala lava le tasi. O le asolua valu au kuso le tausanga te aluai, na amata su e mai ele tamaitai a Brianna Muriwai o Kapiti, ma e o mai le so e le I maua lava. O le taimi muli na va ai o matawhanga I te horo I Kapiti Coast, mai lea taimi e le I mapu le tina ia Jasmine Gray I ana whaasala launga whaia I lunga le Facebook. Ma vala au mai I le po o e fo ina whaia e wha I lo atu, po o fea o iai pe a whai o soifua pea a le ai, o fea o iai lo na tino. O mori wai o se tasi o le toa se fulu lua o tangata o mai lava I le so o lo o su e pea, mai leo o lo o wha ingoa ina o tangata le ilo loa. A o mawhatia pele tina o leo wa ia talo ina se savali whaapitoa mo ainga mawhatia o lo su e peo latu tangata, ma e whaapea whaia I le masino Juni. A I se tala lata mai le ofisa o leo e tu samalana tali lungo tala le niusa, o lo o whaawo peso e suenga I le nei mata upu. O se tala fia le ai o se tangata maliu reportia mai lungo a wala I le nei e seta. E o mai le taime tu whaata se tala tai au, o whaamaumaunga leo lo ia e tu sama reportia le ofisa o leo. E ui le poloka tele o whemalanga inga sa iai mai le aso tofi o le vai aso tāluai. I le toa tele nā ngai mō malo longa matawha o ngai taimi o le eseta. Ai mai se e le I longa lava fo iona le lei awala I Hawke's Bay. Le ana whaalanga ina e le awha o le tala fia e le eise soifua mau. O le awha ato e mawai leo le eseta o le lua afe se fulu lua. Le afo I le iai nisi na malili wai. E se I tausanga e lua afe lua se fulu I taimi sa lockdown ai le atunu. E le o tu uai le tala sanga ma le wha manatu, ia mata alia ma wha autauta a o to e fo I mai ai I ai ngai le mai ai o ta whaunga. O le soilo ai le tonu mai le malo wha atatau I sa o lo o totoe nei o le koviti. O le soe fono ai le ka peneta, ma a tonu o se taimi o le neiva yaso le a wha ai loa mai ai. Po o le ale tonu o le fitu aso wha anofo e sia mo tangata a fia I le koviti. O le telo tu la fono nei o le koviti na wha alea o ngā umaya se tema o le tausanga te aluai. Peitai, e le I ave e seile mo o miona whaia pe o le fitu aso wha anofo e sea. Mai le Business New Zealand, watatau I minister ona wha ataitai I sia tunu. Lea e le o toi whaia ni wha anofo e sea pe ona iei Peritania. Le o sidia ma le tausanga talu ona le to iei se lima aso wha anofo e sea. O lo o tu maulawa fo ele fina o le to atele o tangata whai pisinisi. O le fitu aso wha anofo e sea, ua a fia ia lato pisinisi. Peitai, a o whaatali po le ale whaai ungal ka peneta mai lana fono I le so. O lo tu maule au ngani mai o le li iso iso e whaapitoa ia Michael Baker, ia whaatu mawina pele tu la fono o lo whaanofo e se ai. O no le alawe sawa le pipisi, ma fasi o tia ile to atele o tātou tangata. Inisi o tangata so e o lo whai mai, whaatu mau pele whaanofo e sea, ai whaia siaki ai loa ile vave whaamuta o le whaanofo e se, pe whaawau peo na tuli le fitu aso. Matala muli, o lo o whaawau peo na suele ali I pailate kiwi na ave whaapango tai le West Papua Liberation Movement po le vaengo lo tutu ma losi mawhina wina le tu to atasi o Western New Guinea. O Philip Mertens, o lo ngā lua se pailate mo le kamupani va alele le Suzy Airlines, ma e whaapea na ave ai le aso fitu o Februari.
O le ua umona tau la I le tu malo dunga, le e masalo miana mua ave ai, a o le wanga I isi pitonu, ona wasilia ma le tolu se fuluono a fe square kilometer, e le ai lava manifa ilo ai, a mea sa iai le li pai la te inu nei. A I se ata video wa toi reportia le tio New Zealand, o lo o mawai o lo o whaatonuina le li pai late na te whaita wina wha upunga. E le aini pai late mai isi e tunu e mawhaiona ngā lulue, ma feo hai anga I atu Highland Papua, se ia vanga na watu to atasi Papua. O le talalata mai le amia Papua, o lo o whaatali se tali ato le malo New Zealand feutana inga whaatatau, I le tatala mai o le li pai late. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.